UMP ka Rajya Sabha na Meghalaya Dr. Wanwei Roy Kharluki uloong ba amtang mau ubakren ye kajingdan kam ban penrung ye ketin khasi ha ka 8 schedule kariti sensyar kari Hynrei kiwe ki MP ru kenthop ka agatha ke sangma ba Vincent H Pala ba Dr. Ricky J Singkon ru kilakren hapo parliament Habakren hakasngi palay kalay terik wiyayong arjar arpusat Dr. Kharluki uloong bau UI bana North kashitam ban kren namar ba abdon ya kajingbun ngut ki MP kumbalong menta dapoi ha parliament ka BJP la kajong ka Congress la kajong Uloong baladadon kawi ka party na North ban kentup Baroh Khubojylla kabala bandon arpau ni arpawai ngut ki MP kani kasur kala ban Sngap ka Sorkar India Dr. Kharluki uloong bawat la kidon ka North MP Forum Hynrei umnot ban ketat ye kimat ke bolong sir Hynrei la ye Kren tang ye kampen roy bat uloong ban net marway kan numpoi syai Uloong bawat la lawan ra ya ka resolution da ka yeng darbar ka jela ban wan ra ya ka inaline permit ILP bat ka ketin khasi Hynrei hadu menta ka Sorkar India kam Shimla le AA Hakaju Khubor uloong ba enam yo jing mentoi lada amla ban wan ra ka jinge teli jing kitrashnong ka thain lammi ngi kari India Hynrei na ka benta ka politik la pen phia bat penipher jaj ben riu shipang ugaru ukhasi jaintia rabha bat kani kan umpoi syai ro Kren po parlimen nanta mai ramuna bat agatha la kren maka kren laman pendung ya garu bat ka khasi ma pala la kren bat natrai Dr. Kiru la kren kai ko ngai i bijindon jonga parlimen kre gani wa ni no is ni sitom no marba we don't have the strength kumulong ta kumulong poi hangte ni poiler ke jong BJP ke jong Congress ke jong Kabang asyik ong hina tu mesra right from my student days when I realized Khubor ki 1979 movement. Ye don kawe strong student organization, Northeast Region Student Union. Hakato jiye ki we enforce the government central government accept ye 1971 as a court of year lagi menderi. Kadang jiye teli Baroh ki seng kena school hangni Northeast nadok kini Baroh ki nyong teli state dan nak. Ngai ke joy. Kecing nilai menta individually ke posisi. Dan Hynrei lagi nilai as a force. Mundur lagi don ke parti Northeast ke bala don arpo ke MP. Kini kita voice ke bala maka kemenang ke government of India ke happen. Dan Hynrei kini nilai sini biang ni kok tangwa I don't know where it lead us. Kuan gila menong ba try ngimla men yo. Jingpet jongan is very difficult. Namar we don't have kamtam coalition politics. If we mundur hakani ko government gonta if we have 21 MPs in the Northeast, one regional party, ang national party. National party are for national interests. BJP can pay interest le jong, Congress can pay interest le jong. The regional party Juk ayu in the Northeast. Lani stang gawai pengila le Shillong wa. Jadi kini regional party kap kidon ke jong ti hante. Hynrei ko hante la persan. Hynrei kidon lu ke jong ki interest gini ke jong iru. Stop. Tini nalo kaktin khasi de ini upi ni nam tarki. Tulai sad halo ni put sam and then kini kaya jing eja kini ki Samla popule ni hapolihu. Tetapi akan compare kelam apa pada mana? No, hante ngidon ke tukang Northeast MP Forum. Oh, dari kita kan MP ni bersama di Indonesia. Dari Northeast MP Forum mentah semut depoi ke kes ke kumbaong ke kes Manipur. Dan kita mut berdres kini di kumbaong BJP sistem ni happen perkat kumno ke leadership lagi lain nanti. Di kata agak Hari don ke Northeast MP Forum tu, Northeast MP Forum yang ikut kalau mutang, kim not berketat gini political issue belum sensitif, Shillong buat ye Kren for development and all this, itu ye Kren buat Northeast MP Forum ni. Mutang kan ni lapas dekat assembly jom ke Meghalaya tu, ndai tambah Kren ke MP, ke assembly unanimous recognition tu. How many years? Kren powder ini. Kumju ya ka ILP tu. Keju ILP. ILP.
So until bagi perkat dukum bayam is very difficult. Pina mar kata toy kata bagi pajba kimon that's a different matter. Pia sama la don kanus na bidani. Kumon decades, 4 decades, 3 decades la don. Mar kata one no to idea ban forming NPP bukan longka parti jong nonis. Hynrei hoi ni don ke Emily Manipur ni don Hanagalan ni don Arunachal. Hynrei pala ti kon yo ai ke impact ke begini yo MP ke dia kata hambul ni. Hynrei ngai parliament ni klaim ki MP te kemun